Wow. Ebusia yada mujina mu asia mamu aha. Sompa 106.5 FM Accra. And na wasungu so awotie no. Amo bro wasem. Ayobia sem. Etesem frama. Efa wobia ho. No de bia brabom de ya ye peno. Enye ni nyina na ya ye nsaka. Nipa wani swadi hunu pi ya esi na ni so na so na to da bia de wo pese wonai kodro no obe hu se na wonai akwa bobo mu wo kwan mu obi ho be hu se na mobro atie gu so ya de bitimi be mankyere wo ebusua timi yi utotwene no wa yankonam wa wo hyehye wo hu fefefe wa abrabo ahyase Ube wisa wona mwa na bibi aba beti wasan. Obia wa story e wana brabom. Enu nti ni yase mobro wasem. Wa wafati biye ti semu. Wa ebia brabo abu watwe apambesiye. Wachi wa bibie. Wabawa puto. Yase fabra bekani enya desua de benfrim. Esanse woka wasem no. E sha foforo kran. Eye ne pebi di ama afoforo abrabo esanse to da bia ya no futufo ho aye na enu nti ye to nsa frɛw wo wasɛm opesa wo ne ye ka ebi abrabo na twa wo apesa wo so da ne bia chidema ye ne a mobro wasɛm friju ada kosi fiada ma me akosua ago aboagye akosua nhira wone na pamfo tenase wo fidue mu hasenom na ya jo fel so be kan wasem a na ye nkuranhye de ama afoforo na enne wantimi amma enu nti wo hene ire ma me akua yeboa asia mabronya abrewatia betremu e de ama no empabo ni modu na so no me bo me homodin ase metimi ha shama na komi kakra na dwumedie Electroland Ghana Limited wonom ena eso yasene by electronics papa dia ne boofo asoto ni nyina France ni nyina ne nchen ena won sabeka bie eno ti say your fridge say your washing machine ana say bia op blender kettle ebia wo dia ne TV ana say radio set impo na wo pe digital ones no ebuso ewowo techima wone baso de ne de hwe ni mu What when it chem wan kra hase no so a dental barrier dancement runabout industrial area wa acho me compress no opposite wo won sabeka bia free ho sinya ne manka sim Cape Coast and afeta kra de tamale ne kwado wato ne ho ahyeta omodin afra no 0245 949495 0245 949495 na wontimi enje so ebusia yenhwe na ene yemfa seda ne bi nso enkwama takwa 101.1 FM for wonom ekita dwumedie mu mobro wasem na takra den so sompa 103.3 FM wonom so asomu ewo ho wodi wani kyeremu otachima ya sompa 106.1 FM ejema dehye ewo ho sompa 90.7 in Kranza Wanum so etie sanse sompa de obia etie domafo nyi won hu mfrimu eye sompa 101.3 FM Adamfo pa radio ewo France Paris abrochimem ho woti yenka ewo ho brekro na so di koda ne so sompa FM won sabeka ye ne nyabre nyadaje netie yen sa hwe yen ewo Facebook ne so sompa 106.5 FM Accra, Sompa 106.5 FM, Accra, anase YouTube no Sompa FM Live. Mama G, mo amowo UK abrochimem US abrochimem mo se mo pese mo hwe adwumedie no YouTube no eye Sompa FM Live. Sompa FM Live. Na won set mi akabi wadaroma wo hwe no na wo subscribe na wo like na wo sa share edema foforo sanse mo bro wasemi adesua bebre nyansapo bebre ena ya chichiri ni wo mu edebo yasene mu ntino ya no ama afoforo nso enya bi enye peseme nkomenya ne apam ewo fie ase nom
obetna se o produce dwumedi sanso na Jeremiah wono so e wo fie ha se no no so ye producer ya woka ye ho mame na Mr David ase wono so na ehwe social media handles na my na school fees nso ehwe sounds no ama bibia so atimi atotom enne eyasem o eyasem mame Nuratu Haruna e wo fie ha se nom oye visually impaired nani enhyeda enhu ade mame nka ne sa nani hu atechema wono nso se de wa fam wa brabom no opese obeka na ye nkuranhyesem eya rechichirensem edema wo a wotie yen e wo sompa afidie so mame nkwa ne nchen entem so na ono so na hyase se ne ekosi ye enyina da wona brabo akwantuo yi mu no wontime emfa emayen aba pampa chome mu akwa aba ye ya no watena ntenten so amma me na afom ti say mpacho boko ohu efo bidas hu efe papa na oba na te onchen mpacho ai oseni ni ampa ode wa ho fa wo ba mami akwasi enhira ba bia wo bia ye chia ye mo ha ye da senso ene uba ye ede ene na obetimi di asom ye ne ye tiefo ne yahwefo nyina efo abrabom ansa na no ye wo hefa ufri hefa na ahyase no abrabo ne sen na na esitie mpacho ye wo me mama obi from the clinic okay one e wo but minyi kakra no ana mi kwotena me ma menua ho e wo Kofredua Askwari Zongo okay inti Askwari Zongo na mi ko school or Salvation inti school na mi ko sometime board no mi hu ni ye okay na mi complain ana o mo be ka kire mi say school we no entimi mboa me inti esese o mo yi mi mo hwehwe baby a eni mi be machi no mo de me akọ omo krampo na omo ka kire mi say school bi wo ho a Sompa FM ya we ni ya e bi etimi di wo akọ e wo ekrupom ana make us omo frɛ me maame a me wo ne nkyɛn no na omo nka nkyere no ana omo frɛ no bo na amane nti o ha na me jai school na u jai school no na u jina bia se na wo class ansa na wani no kola sha ase aye o bisiwisi na wo hu ade sa no me jina class 3 na o ho na me jai school man ko school biom enti sabra no akwa obi nchen na me wo me maame nua nchen na maame ankasa nso wo ha se nom na me maame ankasa wo Accra but na to kwan ko Nigeria ko shisheska enti eba asa no ono maame nua no asetena mu no eba asa no de no mo yeye no mo so ma ye omo die batanye ye me maame ankasa be fami e de me ko kwalebo hospital bia ye chire no a obeba be fami me wako Frodo akrampo o maye be fami de me ko Nigeria ya koyesa anye enti free class 3 no ya uja school no sabre no na wanya mfie be sen na me what say 10 years and 11 years nti ya do kwa ya sabia hodo ye omoka se wani no enhu ade ni mienu nyina na hya ase anansa baako ai ni nyina e ni nyina o 10 years ya ka tro se wani enhu ade biem se na sabre no ohun si ye wo enye izo but satam no na nkala sem kakra wa miti hami but sam wa minyi no kafra eni no ne nipadua no empoma ye da ho ye maame eyade a Nuratu otini suo wa hase no kafra oba kafra wati abusia pro Facebook Sompa 106.5 FM Accra anase Sompa FM live ewo YouTube betie bi na onso se ne esikosi ye no ene ahyase ne nyina no
watimi anya ho adesua Sompa FM se ma me ne pepa na ni wam ni suo nti nyame aya adom o cheche ne ho re kakra ma me kantim de aba no aba minim se Awurade adom nti no wontina saa tenka ni mu a ebesi ne ena ye boso nti ena aka wo yaw kakra fa cheyen wo nyine no wodru mfie sen ansa na o sha ase anya saa tenka ne se ase abrabo no enema eya ayebisi basa ama me wo mani ne ho Yes, I am. Na me what say 12 years. Okay. Enti atenka be na wunya ye fa adwonku gromo na wona fofo no what 10 years omo ne wudi agro free wo no na asetena mu tesen wo ne enkola na agudie mu no wa yonkofo no Se wudi wa mudi agro mo be ye wa na wudi omodi we ni aye. Oh wanka na satan no wo adanfo pa Na yina e be agro but me wo be ye me krampo a ye me bibi ye me baby but me fa wani edi ensem bi na no mo ka kire wo Ye nyina ye tie sompa omo ye me e bia woni obi ye bibia weni no a na wodi be ye woni mo kwala sem e bia wani efra ana wani ehu ade enti na ye uko school a wontimi hu board no efri sabre no o ma me be fa ukọ Nigeria se wo kwa kopa ya hwede ama ni nyina anye ye enti mfie ben e na wankasa wo gitu mu se ba bia adru die mani no ekonti e wasa me na mi ka kire mi ma mi se fiteneriko oti se yes I are we baby am on fa mi nko bio ana o ka kire mi se aden ana mi si mi pese mi nya ade no free makuma but so we me kosa no a eya mi ti say be ye unya rehemu se be ye obekọ no na abembu asa ba ze ba sa da bia na se unya ni je kakra se de mi koi no o de mi ko na ye a medwin sa no ka Sompa FM obekro mi sa sabra na ma me ye adwuma be no to eduani wo Nigeria okoye hustling wo ho enti e ka ne ade de obo bi pa sabra oboka minyini ye krampo tamo mi wari ye krampo still na ogusu odi mi kokwa lebu mi ka kire nse won jai but o si o try ebi yi se wo sei sika ade we enye yi na me pa daba ko oda ho na me nya ne no na me ka kire no se me pa no cho wonyi na adwin free meni no so enye sa ska wonya bia odi be ko ho bi de ma to ma adwin fete America no so Ye nyina ye tie sompa ama mi su enado a owode ma ne ba ne ba ne si enye ye wo si ebe ye boy ababra bomu nkyire mu onyini dru sen afi no ye ka se wani no ye de akwa wankasa wogitu mu se enya ade obekwa ya asabiem no sabra no wadi mfie sen free wo kọ no abra bo no de ne kọ so say mi worry ya mi wu mi first born no any 1 week na minimi ya ye we ya ye suna na ewie na minimi kunu ti abonti sei enyimire ana mi da we na abubu ana sei mi sorry mi ka chen say bibi abeda bendi we ni we ntem ayete say enchenchen half say ayete won finfim enti ayete say enchenchen na say so mi di hu me nyinu na de na ekọ wo nyine no na ekọ ana me kunu say wo hwe ehwi ni meni so apepa so hwi ni meni so me si bibi wo meni so ade black bi abe ayete say wo we say ahanu wani ase ayete say agisem aye say any say na me di hu ochia first no so enti sa but ade wo ichire na me hu Sompa FM. Sompa FM. ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu enti sa but ade wo ichire na me hu
ana waka ohwe ye wa anye wasi wo hu hwi ye kokwalebu omo hu hwi ye ni nam hospital bia omo se omo hu hwi oho na oho krampo na mikuma ese na mi hwa se bia ebe kasa menino ebe kasa de etie no a ese na ade kakra but na wo hwe senka ube manage ni sanka kakra and mi ka kire me mami se wonja ma wonya biom me manage me life sa enti eba no sei no ana me ka kire me kunu se ma won ka kire me mami enti yenko kwalebu no mu hwe bibia o bibi hye ho ana kwalebu o mu di machine o mu yes o mu se o mu hu hwi ye di bebia me ni me kunu na ene na me pese me mami mpo beti ade no so eye kese na hye what is said black ya esi what is say ensa esi wana say edaso na eye te say bibi ni na meni so te say mbuwa nketenketem bi sa na eye na ewo ho na ebie na ekese ba na meni ebe fry enti ana da ba ko mi ka kire me papa isi ma o me mami enti na me papa susu enti me mami betu mi ni me papa inside ano o si ade na me papa isu me papa so onti mi yedi ana o ka kire no sei ni o ho ana me mami so isu o fa mi o di me ye o fa ha hospitals ka say ye wakoton na enti ahase no achi na obeware wie ye na wani ne ba kakra no me wu me first born me fenti ye e ba ni say me wu no wie ye no enti anything say 3 hour yakofka ko fa ka ye ba be family na yakofie enti me dem me kai say me ni me kunu gina ho say okita mensa enti me ma bie me na me sanda mpa no so ana me bi san say say yakofie e den so na me san beda ha ana o ka kire me say ye bo nkomo no wo hu say na me kofom na o so me mu ana o di me tu mpa no so biem na o kofre na esisu no ana mo si ma fenti me di ye me na wanka sa ofenti ya no wa hu enso me di nim say ma fenti me di me nim say me no gina wo kasa me ni ti ya na me da mpa so bio I hope say free work on the bibia anyo wo apomden ho there be enti ye ni woni ne ho nkomo wo ware ye ewie se wa wo masen enkwala 7 what do you feel saying me 44 years wow penny na ne ba ye mpa che second enti say abrabo ni mote sen wo nyini ba no boye nkomo wadwuma yem say na esitie first no na me bie provision shop answer na obeware no there be me worry ye no enti wo worry boye free ha say no bra wo ma me ka say wo ka che wo ma me say enya ade a ebe ye yenti wonjai say wode wo chinchan yare sabia hodo no nature sa hono na wadi mfie besen asa na wo tinsi na me what say 18 to 20 enti e hono de na wabra bono de na ede wo fam wo hokoi o ma me ye wo de odo ko Nigeria ana what na anyeye ana me de na enti 18 years ni mo hono de ware ye me what 20 years ana me ware ye enti ho ana na suso mo before sa wo be ware satam ni na me nko ame nanti bi hu me ware ya me hu me first born na de na ye kese what you say na se wani no kakra ni sa me wu me ba ne to say 1 week na me ni start efra ade no be da me ni so na ye kese ansa na me ba no be me wu me first born me hu no anyway so me hu no kakra and a third born me third no so me hu no kakra bi na satam na ade no ko of kra di aka na me hu me mu face oko hospital so a doctor for ni hu adekoro omo aya omo si omo ni ma adekoro omo hu yare ko usana so akọ school no wan kwoti anto ana obi anfa ade am wati kwa na wani enu de etini sisi
Entu ware ya wonu kunu abrabo ne mu no boye mu nkomo kakra se na osi ebua wo so ubie provision store ne ade no ubie ne na ben fie ana na wahe esi dan na wani afra kura ha no na wuti me koye adwuma satam na me ni afra na me bie provision store no obi ba beto ade a ansa na me kokoya ma na wayi ba ku aka ho debia eka debia me boka na me ma me discuss so no mu wia wo ana me ma me say adwuma we de embo am minja ana me start ye cocoa drink me ba school no mu ko no na me di ko na me ton say school round so say me ku ne dwa ye to me de nya market enti minja tobo satam no na wani na fra na me ko ton cocoa drink no na oya dan na wati me de akonkon na ode kwa na obi so me nkwala no say o mu ko school na o makita me nsa na masoa okay it's a school no a man kasa o mu ko no enti me school ra no ka se minjai no ye to me de ejai ni de nyina ye tie sompa sun na me ma me kasa kire me saa we se onyame be ma me de ese no ma me nsu o chichire me wure saa na de no free makoma enti enche ye nsu na me ma me nsu o free mu adi be saying ama me ma me free mu na me hwese ma brabo me wie ya du ma me free na onim se wa wie ye no aba wie ye esan so ono nko na nesoso mu owo a ona na betena won chen soso mu sabra no wa wo sen na me turu me last born no o kitty o ye to say 2 months afra ensu yes o last born no was saying what is that 9 years o ma me free mo na se be 8 years ni akire ni o ma me free mo wie ye no say na ene ema sitie enye easy ade na ema na enye easy Sompa FM. Na me dream said ye me de abrabo no benanti ana me sorry ye ana me call kaswa DC say won hwehwe baby mami na me nton ade ana odi me nkola no say o mo kwa hwehwe baby mami mo de me achi masa mo say o ma anya baby ana o ka kire me say school bi wo Roman meti me akoye bibi aton ho ana me koye soboro ana me di ko ho eduani fo yi behwe kasa obi beto ade a o mo ma nto de me di this me swa ade ti say 50 cedi to 7 cedi ana me sansuwa e di ba fi madam fo bi kita me nsa ana ye di enema no so be go fridge no enema no go fridge no ye to ba ku fi ya na de wano aba form kakra ma ne ate won kan ye enema 50 cedi 7 cedi spend o moto wo ho enti ana me hu say ho no emboa me a make kita nkwala 7 enti me di niama no be go fridge no na me dwin se me ade enso a meye ana me sanko ho se ho no entohwe anka me pe baby e di container esi ho it say market say almost ekwan ho o ma chi ma o ma nya bi o ho na me ko madam fu bi ho ana me ko ka ma brabo asem kire no ana o ka kire me say onu o ko Nigeria ekofa niema anka mi wo ska obe kire me kwan ana eja na mi wa masasi bi mi ton suo satam ye ba kaso na nsuo hu ye din wa kaso enti mi kwa machi gani na makoto nsuo na mi de akogu tank na mi ton the bucket enti mi yesa di to asasi enti satam no ana mi kwa fa asasi no ekoton ye
asase one plot anase na yesen na ye 2 plot that time no me turn 7 city e wa Millennium City enfie be yesen asase no me to ache o ton ye no me to asase no ache but time me be ton ye no me turn me no ni na to say 500 million ese bo abem enti ana me call madam fo no ho ana o ka kire me se o be kire me ejuma enti ya call Lagos no ana me to drink wheat drink video nema enti me di ba ye no ana me be ma me bi o to ye fine ana o kan me sika e di ma me wo ho ana me sankot fa pick milk sachet one bi e wo Nigeria o kwaji usika na ansa na no e ya won ne hwan na ya yeko o koton a na sata me ba wo o ma na nyinyini wo ho me ba wo ye kitu about what me kwaja me okay now sa this can ko fa pick milk pick milk sachet one no kaso ma me bi wo ho onu na oji na store so ai wo ho no na wa chicha ama wo no so obua me enti de oji ye no na wa ton enti de omo ben ni store no so na me de na ye tie sompa enti saa na me ya kakra na me de ye ejuma no na me de hwe me nkwala e wo school me ejuma bia enema bia obi pe no na wa kire me na me so makwakofa abre no na akwafa no wo Nigeria na me de abre no enti saa time no sister no no so wa tu kwan oni hobium enti me ba we na o te say 10 years enti me kitanensa na wakwaja me wo Nigeria ya odo ko ho no na watu kwan wonu wa free area kura wa oni ho oni ba bi o wo bi enti na oba 10 we ya odi 10 years enti me kitano enti e duru Benia na yakofa nsuo su we omu wo we bi Fortunobo we sheep bi e ya omu di eye open bisa panto yankata so yenye no hwiu eye open enti na yatenem enu etimi de ye kontem na yakọ market ntenda no a meto ne ma no a na ya sa akọforoka Sompa FM na ya ba enti sa kakra na me ba inu su school no nti na me fa no nko bio se ma hu amanfo Lagos no okay enti me kọ a na ma sendi mi sika na me a na omu di me akọhye enti me ko duru ho a na boy no wo chechiri me niema eko maka no na wa be family station okay enti wo ye ejuma no ma me ewi ana ma tuya no na wo di me akọhye ka do akwatena kem na ma ba enti mi duru kaso a na okada fo no e di me akomifie okay enti sana me ye da ba kun na better moto a short to Ghana ana omuka say oh say we dey buy eto say we dey buy eto me the first one buy eto etu ya me fine second one ana papa bi ka kire me say company nyina ye tie sompa for send market ana me di me sika man oh enti me di me sika man no first one oto mami ye buy ono so tombi second one was is enema no wo kwan enema no wo kwan nyama no wo kwan so ba aneska no ehie na ye be sen satam no na ska no ayet 700 million wow eko 800 million wow papa no me hwehwe no a menya no me kwa omo se enye ho no otie asa me boda baby a wo kire wo sa wotie no kohwehwe na ese nya ho no wotie na wo ma na se obi a oben wo a se bi nani ho ade no wo de wo mo ko ma satam na wo ne dile no wo mo hu mu bi sister bi onu su ofiri Kumasi na ye hia nyina ye hia wo ho ana onu krampo na obu a mi na ye ko ho hwehwe ye sa mu si wo firi ho enye ho na wotie sim ana me betina ye ohu na asa wa ehu no echire na obi ka se ohunu dende ana me ko hunu ana
because catch station master no ewo aveno ana omo catch and say on family sika mami o ho wonya 5,000 no di amami onya sika no ina yi asa echere me hunu mpobio okunu sabre na o se me manso bia adwuma de abo mu nyina na ono so wo hen ai o ho but na adwuma no ni pe no enye papa bia ono so oye but adwuma no enye wo chedan kwa ni mu enti ana mi bo modi na mi yes kakra na mi kotogo kofa frighton anwa eno so kofa no ewo hot say 400 a obetimi ade ka beji 50 Ghana na usuwa beton na ebia 55 or 60 okay enti da ba ku ye chichi wo kwan so say illegal ma ye mfamba ejuma yin so enu a na mi so mi ye me hu de meye ana ekochi ne ma no ye media nko a ene ma egiye no edo so wo enti enyina ye ya no ba ku say be kwa akoji ne ma no ansa na ebe ko ne ma no yesi ya sizi enti sika no so akoye konde enye media de o mu de krampo de o so se ne media wo ana me call bank say me pay loan okay ana bank for so say we ni fra ye ma wo loan omu hwe say bia me bua me nye ejuma bisa madam obi tutwi me ye call bank kasua omu say we law say we ni fra ye ma wo loan ma wo loan bank for na sama mo kanu ye ma wo loan enti ana me bet na ye me wo container bi first me provision shop ana me ton ye ana me sanso e kwan so me na makofa ntoma nkitenkete we no te say rubber no na makofa na me de ma papa bi zabarmani oto ana watu ya me na masanko se enu na mi ye na ma fa lighter na me de fra de obi pe asese na makofa enti se nu na me hwehwe be dia store a metna na ma jai ekwan no eko ana se me kokora mpo a me de abegu mi shop na me ankasa matena ho eton enu krampo mfas wasin supply no na se me hwa me sika no so me de kwaji store no a mentemi nya de me de be kokwan so enti se atumi adwendwen enti se obi nso aka kire me say highland e wo Kumasi kwan no so na me say anka menya bi a anka mekwa akwaji na ma do opesa odo afu ana ai na me metua na ye mami se me seki ofa liberals ya no mo aya ma se me plan ya e wo mitinu no any store nya store ya na matina ho me ntono nkete metono cutting say drink vodka any drinks enu de menim say e cutting say na egu shop no wa bra bode wa fam nyina no enesa wote wa na obu nkom na ko so wachifiru kura bremu ba breni amane hunu ya wo fam a ebesi na ede a ade na ya na odwene bie mu so de be afutuo na obegina so de ama enipa nyina efutuo amema nipa nyina se de onyame aye wo bia ma wu embu abem udie de wo pese wonye no miya weni ubetimi aye because me amiti hai eye den a abrabo ne edim but ekom ndemi me first born or college but we no also obekwa nursing training but ana me say o ma me ye adwuma kakra sika ba me nsam a na wako because we school 3 years ni sika no akofom me say o ma me ye adwuma se sika no we bebira kakra na wako
ana udi odi n'echi nso wawie school wo we Cape Coast Ghana National. Okay. Ono so te ho. Ono so Sumpa FM. Enti adesua de be na wafa free wankasa wabra abɔ ne mu sɛ na wo bɔ abrabɔ ne tofa obesi aka no. Abrabɔ ne dear sister enye easy. Me see me come abrabɔ sɛm a yen sorry wa. Yen sorry wa hande. But bibi wo ho a me jump na ma ka de enye easy o. Hwa bitimi dur border na aka kyerɛ me sɛ me ntu aska. But omu be hu sɛ ma fa hɔ saa omu be hu mi no. Se me fa white cane omu hu me omu hu sɛ ampa me hu ade. Se me nam omu ka sɛ me hu ade. Enti ombe ka sɛ me ntu ya. Enti but me kita white cane no de omu be ma me kwa na ma twem. Yenina yetie sompa. Oma no etoda bia se obi yare am mogya mu yade etimi ekɔ ne ma so obi won so a bibia ne ho eye ne ma oma nso no obi anya ha wo ani ho Here is this my sister. Say me baba ko or school for the blind. Or school for the blind. Me baba ba ko so nya media chemi. Ono so da ba ko sorry neni ba ko afra akaba ko. Oh. The auto so me ensana na say nine no na or school for the blind. The auto so fourth or yoba. The odi be ma na echi no. Nti be ma na to so me ensa. Ana me ba na owo training college no so owo ni area. Nti nkwada ne say na we ni ade. 4. Enkola 4. 3 na omo ni. The otosu mienu ya one ne baaye. Ono de woni bi. Oni bi. Enyin ne nso ni bi. Penny no wo bi. Enyin na o se wa wie college no. Ogusu but o worry ye but oposu ye kakra obesanko. Na ni ba ko ne hu ade anase. Ni mienu nyina enye. Ono su onyinu na ade no kesi. Until the all say school for the blind, you know. No so media no be said the chere no. No so they say media no be na say. Abusia ye maame ye dua ba Nuratu Haruna ena ye ne no bon komoyi. Na kosem nie mayankwa ahoma no so. Near ne counselor, Madame Eyonam Louisa Ansa Entretwen komo. Madame Pacha oti enka yemwa ha o. Yenio. Mama na pom ti say. Adumo na oso e. Onyankopon kura ye wa ha say nom. Yenua ba ya ye friend Ruta Nuratu Rada. O say onyini ba 10 years. Efri hono wenhu ade kakra ne maame de ne chiri saa ya chese abembuo ba ye no se wono ankasa onko ayahwe biem ene ebi de wa fem pa ene ene ne ebo ho nkommoi wo ye obi a wo council ede ne ba se ya enkyerehwe mapa ben ena abetimi de ama yenua bai ama ono so hu se enidaso nsaye. Mami mbisa question kakra sana mama na tutu kakra. It was so inquire said the no go be then I think say oy. Eno de aye nkura brem 10 years na wan hu ade biem. So from 18 years no 18 years na ebe nyina no na wonya be 20 years wonya be bi so ni mu say e ka say no okokwan so e wo Nigeria kofa entoma sen kakra ba na ne manso ye nso emu nan so anya ni yade ani bi to ono de obo ne ho so e say moa na o se ohia ye hwe na brabo ma nipa ye o mafa saa ne ma we se mu nyina no ene wono ankasa wote ase no mu no
eba ne saa why council de ba asem na betimi de amayen okay you what ye make us say Sumpa FM me that be say one fa sa dem di do ka say on tuya ya say bia bi because won say ehun ni mfaso aya bibia emma no enko se na opeto okon kuwa wa pa ba wata side ho enti o tuya na brabo so eno de me de pi se o tuya na brabo so o di ye bi di hwe no ho this year the me make a train and say any obi biara was a situation say me see a dem din munam a dem di enye a trim your brain what gene and dem ye wrong enti dia what gene betre say ye na beboa wa ma abrabo no akoyie enu na me no ni many kuhu enu na mabama won say what to me abobra akoweni Yenina ye tie sompa dem eti bibie ni wa matimi aye ni say as say mi sresra dia na je say dem di no one dia ntum obi biara o wiase biara no obo butai nti anyakopon edi na ba wiase wo situation bia wo bia o butai bia nti o di wa ba wiase enti edem di na emani hawo total control manu mawe baba mu ngu total what I say ne mumu ko weni bi dem die no so na ye bibi na wo ye bibi a ebi se wo ye bibi nti na ne toko bi a wo shem na ne wa be hu na wa interview na ne wo ye nyina nso ya tenenka it is a wo ye bibi na wo de boa wo ho a na eso bi ani a obe toko bi a wo shem bi ya no benya oboafo ama oboafo na be de ababoa ama wo suso wako ako Sumpa FM so abrabo sabeka woman say ye did them no ye hear more bebre nanso so there was a tokro mu a obian I say brighten the corner where you are the one so kania ants to baby a wo na one be hu ye wo ye ende be ma obi hu say wo so bo hu mode na enu unya mu ba ko na se miru na wo dia ko wani na no obi hu a wa ye den aboa wa ma wa ko wani it me stress yeah, differently able people. The best of them say, when you know, who found and yes, I decided, or found one in the account. They mum, young Kunkoyan, Yema, ye them being, and whom my young Casan for so nimum, and money and muya bem, and my uncle say, a bear no do and now, a bit queasy. There be a good thing. Yenina ye tie sompa Now we should be a lesson to other people. Mame, boy, wa hase no, futuo ben, na obetimi di ama wona. Eto da bi na abrabo mu, akwansidie bi sei eto obi a na almost stigmatize say nipa kro no, ye twetwe ne we wase odi 10 years afi wone ne mfefo ne di agro na afi na nani na ehu ade ebiem ne de sire nti na oba class a o hwe board so a wo hu ade nti na woni afra no ya de wamu nipadua na kwa mu ba bi atechema ya wa me ate ase se disability is not inability no edi asem na betimi aka kire ewiase amansan na ne titiro ma ya na omota atwetwe nkofo etesa no Mami stigma na say omu a yesresre ye ye nuanu a ye di dem bebre enti ye asintia iti ye a ye di dem ye ni ye say ye kire wo ma ye kire wi ase say wo mu say wo twi me wo mu say wo sere me
Almost 7. Now so. Sumpa FM. Pepe say I will see you. Now it's now on the mood that. One. 80. Na yen Kenya young. Or to the one seven. Or in you when you and Yammy. One. What to me ye so stigma want to me no more almost a boy a bem want to me if you are totally. Name woni ye any modern boy bon. And when I let time on that say as I see ya na me srelo. As I see an me bun and ye. And that dear, share or be pam and more brabum. One. And so now me feel me German and me some no so the yard. And so can never be. This is my papa. Like I say, what the wood them in Kunim? I'm on so long. This and woman, what by day, what our dinner, the soon Kunim war, Bibi, a Febby, one. 80, me the maker say, what would you mean, Yinfibo? If you ever do be over no be. I agree, I'm a boy. Now, it's on the side in the if you're over be any if you're on one casama, a qua could do baby, I won't say, only fire my bunning, and I say, meet Miss Ring, and then that time, let me say, and as long as he didn't cross me, median. What I said, what I be actually focus on Omo air church, one mom. Ubetimia more attention in our quad the opposite. Oh, ya wa brabo mono. Mammy Louisa, my young found see a senum na yana was say, we young crunch edema a fofro. Na ye who saying so no ye neaje, a sunset near wo ye, a woman said, one so one of my quadriani be at a chima. One focus so and not one focus so more church one, what's me up woman ne. Ye bo di wo wiase baby a nipa ehun ma foforo nso ete ehun faso nti erade nkoso ehye na wani so ade hu na wo no erade mane no so na onhye mo kenan fa ma ne dru akire ewo enipa dodo na nso wo mo a ekwan so wai amen Madam asi bebri yes yeda se mame naruto Nuratu wase ono so da wase pa abusia nipa ya ne na twetwe nkomo yi eye counselor madam Enyonam Louisa Ansa na mami ai wo mu di dwumedie bi MTN wo mu obi a wabɔ ne homoden ne ho nhyɛda nyenso wabɔ ne homoden bo afoforo no ai wo mu yi no ɛkyerɛye na Heroes of Change medie no ye born abaso na free one Precious Fit International obo amanfo amu gino mu na so na nsam ye no nyina ni won nan e na wode ye bibia one ye ne kasa ye mpo no wa amenu amu na bem na watimi akodum pempen so na wa wotie yen Sompa 106.5 ene Sompa fidi ahodo ni nyina so no eni da so e wo ho e de ma ye behwe ne ene maame ne ba no ya wone ne ba ye atwetwe enkomo kakra bi na enu achi no apamfo ne betena se abedwafo no na ya hwenti se apam ewo ha se no mu a omo aye na ababa wa no entimi entena se na bibia nso entimi enkwenti maame maame counselor kasa na asem ne de na oje free mu asem na wo ka ye no de wa sheme din ewo mabrabo first no na mi sum but na asem wo ka ye no wa chichiri ma mi me da na se nyame hira no nyame ye de wo pe bi a emma no me da na se pa wa sheme nkra wa ma kasa no kasa chire mi no wa shame nkura pa wa mameni aye dimbio amu ani aye dimbio ese ni da so ansan ye inshallah mami una ne nsam ye no nyina ifri na beti woni nyina ni ho aw ese se watse wo mo a wonom so ehia moakuo ya ono so etetetete wo mo kakra boa wo mo
enti wo de na enkechi why Mati. na me hwe se ne ba no betimi aba be kasa kakrama ye na ansa na no ma de a be hwe na jalamaya ne apam so atena se pe se ye hu akwada na yetifri na no ne maame asetena mu no sen na ne ma sitie na o ma ye de be hwe na yakwa apam dada ho na watimi aboa yen atena se na bibia nso akoye na asem kakra ya wo no ono so de aba ye kai mo se enche ebebia ahoma no na 0260 196064 0260 196064 ana 0260 196065 0260 196065 na onso watimi aba enye mieye apam nwremu yenkomra papa Benenza there yet yasam foforo nyame di aba beduru na awie me na tiefo ase ene ahwefo no na obi bia wo hwe nso aboto ne baba ba wa ne de kura no ayese kɔtɔ wia na ne ba wia ya ho aneji obi tata on de kura esu sen se de na maame ne esu no ahosam de na pia bontia mama ne tissue nyasam ketwa nanso ni nyina no broni kan sem bi se disability is not inability ade ba ko a me de hye me hunkura na atiefo nkura pa no nipa nani hunu hwe ase wato no ho empan opia bonten etimi firi Ghana eko Nigeria kofa nema ba wo bibia atua wo eni ni wo ho utimi koba wo sora ase damu so se woni adwumayo ena de ntina nyame aba o sei ahokyere aba so hey sho hunkuran na ene enkomo ya tumigidie mu pa enu achi nso no yentu nipa ntwene na hwa awere hosam se obi anani nhuna de wanya omugidie adi sika ma wo se fa ye biribi ma no nipa bi ya bonefo sam dua no wabo ho sa no ya bofo Sompa FM ko wa bra boto unsuro nyame ya ni friend wontimi metinu no wa hwehwe na kira kwan wabo ho dua enti ya yensusu na yenhunu nipa mmobọ na wono ma yesa ne nyina nso no Yesu ka kire yen se wo magya ne obronsam apo bofo nokre enti yenhu nipa mmobọ wo se wo pe baabi wo pa asase na ni so ade hunu no wo pa asase na wo ma yafu ama no wate se ese kumase kwa no so wo te ne himpo hwan ne kan enti se obi ehunu amane saa ya ma yen capitalize wo ne bere no so ensan so mfa makonhyenani na mom yenhu yen ho mmobọ bisan se de wo bo ni wiase no wo ye mobruhunu agya nshira ne mobruhu fo on no obehu omobọ sure ati asempa ne kan enti yenhu nipa mmobọ na nyame nso enhu ye mmobọ bi enti duba bia ya na sade wo man no ye fa ye mu ne ye pa ye ho a yenhu yasene mu nyinaa ye se wo no ma ye mmobọ no ye hwe won ye ni free won ye yi wo mototwene ka we nka aban so ne mu gender ministry yi o mo asem ne social welfare for wo he o mo asem ne so mo sha gender ministry na se nokre tanka mo ye na mo to nsa frɛ wa bibia ye se bra ne ye nhwe ento mo bro wa asem ekoso no enim se nche nyamenti enema besesa enti maame no won koso ankyekere na wire okay na wose ne mma no enso emunan ene wo mo nso wo ani ho hawo se obi ewo aduro bi nso a won fa no mo ye enya ba ne se ya ebi nso kura na enya aduro se ye te ahaban aso menim se Yesu de ewo aduro na no Bartimaeus so a wadi mfinhia pii wani frem o nanite sure enti wono mo a etene wo mo nsa na bibi timi ye adwuma saa no nso ya eduru se ya wo mo mram bi em ye hu nyame ani monyam apam dada ena yete ne nkan ye bema enua bema Jeremiah Simpson enso akonya na ono so
atenase kakra na bibia nso akoyie nti ma jalama ya nkasa kakra na maame misaw etoda bia o ma no se na ya na odwene se wabrabo enipa nan mu a para nan mu a ya do o maba no o mabrabo ne be yete se wodie na ya na odwene bibisa sa me dwi pa o but me ma wo mu hu me dwi pa enti na me pese o mu ko school there said the umbenye dwi ani edi me pese o mbe ko ibusia bi ho akwasire cancer no need because me hu mabrabo no enye easy ba wadwi mu pense ka wanu aduro ana yo ho bone eno de se woni ejidie a wala wan hwe a wo benum bibia ko ba wo de ala tintim wa comment one try baby Jeremiah asem ni nie owa esi mami enu nsem bi ne yemfa afrefo no yeah mami ensha asem free asema ya mami kan sesia o se unni jidia mami mi ano ate se wen tintim ogidie mu a ano bibia be oso be boni meboa o se unni jidie wen tintim ogidie mu a obeye ho boni enukre enra me ka asem bi se adeba ko agidie se na me define gidie ni se ewrade se wuyo wanyo ugusu yo nyame enti asema ya ma me kan twa to yi emu yedu pa o se wonni gidia eni se wutie ya shohun cry abrabone de afflictions nkwa oyawo eso ka ho bi na emu se wo gidia o se many other afflictions of the righteous but the Lord will deliver him from them all ebeba ehwimri de ebeba butambe tutu nanso ase se wona mogemu a one onenam wona mosumu a one onenam enti ne ye ka ahye obi ade ba kwa ma hye ne nkran wo ye nuanu ma na ye maame no ye papa mama ba show yesu nyina ne se obi eni wa ne ma ya to ona do ya rewo de omo mfa mo nsa nhyɛ mo dem fem they did something for themselves nti ye bi se ho se ye ni mienu tuatua ho sebe ye nsa wo we enti adien na ye yama ye ho de epusu me kese kura ne se osi no wasase 2 plots Millennium City oinere Millennium City ese amede okọ wa se ukọ udi se otimi to asase 1 plot Millennium City ene a saa sika no ubetimi de si dan be ne wo ho ne boy din enti se ye maame saa mre no otimi to asase 7 cities na otimi se oyobi a owoni suade hu abrabom hwe obi a sebe weni yare na oka se ope bebi adoefuo enu nti na enam saa kwen so ehye ye maame nkran na ni suade hu no onkoso na afei ne mba nso ne owa ne wo muti enkan na ya hye mu nkran se na so enye bribi nti onyame be ma ne saso nti mu nkoso anje nyame ndi mama ba mu mbu mamu nyamu wedro mamu kama no wedro yanji nyame ndi na oji nyame di a onhye mu ani wo okay oyo nyankopon a onhye ni wo eya me dese osese nyankopon antintim akoma obeye ho bone oye nyame a onhye ni wo sa eti se de wasi anya rehemu ni gidie ewo ni mu no koso a Mohammed konsheni sale ale wasalam obetwitwa achew nyankopon ti bibia beye na wo ma no nso no Erade nti enya ade a ne eto wo no mbefa mu bie eya ye gidie wo nyankopon mo hwe Isaiah 60 no a every one kosi ase ho no sankramofo nyina mo kenka atrosam eya na mo hwe wase sori hwen na wo hanya ba arade ni mo nyam apue wo so se ni friendni na watimi awo mamu nso hwe nkwada na wo mo ho fe ewo mo se ebi ewo ho a wani no hawa ba ho de na nso no se wo kan Isaiah no kwa ase ho a wase na hwe esum bekata asase so na esum ka bi akata amanso wase na nso erade be pie wo so
na n'anim onyam abɛdadi wɔ so ɛmfa wo ne baabi abrabɔ no akɔ akɔduru sɛ wo sɔre ne watintim wo n'ase te sɛ deɛ wanya didie wɔ nyankopɔn mu no a awurade n'anim onyam no ɛbɛyɛ sɛ han ɛbɛpie wo so akwa remember sɔfo panyin bi ɛyɛ ade a na ɔma mfato bi ɔse wɔ baa bi South Africa ne kunu yɛ ne bɔne bi na ɛberɛ a ɔka sɛ wɔdwene ho sa ne maa ne bubu yɛ ɔde agyidie wɔ nyankopɔn mu na da kopɛ awurade hyɛ ne ho animonyam w'ani ne baa kakra w'ani na ɛntimi ama nwene awurade de bɛhyɛ wo ma ne die no ma ɛnyɛ mama sɛ da ko ma ne nyina wo ma ni bɛte enti biribia bɛyɛ yɛ maame ɔho te sɛn ɔho yɛfrɛ wo sɛn Ilham o maame na abrabɔ ne wabusua wo nuanom abrabɔ ne nyinaa ne wo deɛ mo fa mu ne nyinaa no ɛdeɛ nkakra bi na wobɛtimi aka ahome so no ameka nyame wo hodia ọma enugwa nyame ɛwɔ hɔ deɛ ɔma mɔne mu ngo ase Erade ɔma w'ani mu ngo ase nso ampa pepo ani wabdi so medɔfo Eriham maame isu ebe isu ani so teta haya na mehyɛ me ho den ebusua bɔwura mu 0260 196064 munya isu nyesa mesu sisi mani so bɛm Erade nkyekye mo rɛ wate bibia bekoye ana 0260 196065 medɔfo me